Gach blian in éireann, búlíonn ailse 10,500 ban, agus ba mise duine dóibh siúd. 10 bliain ó hin agus maid torach le mo ghara fóiste, tháinig maid slán as ailse chiche. An rud bhí an dachar dom sa tuiscint ná gurbh bóbín agat an seo agus bhí ailse agat an seo, le bhí siad mar córsan lena chéile. Inis tasín weim ó áil amach cén dulchan cínatá déanta agan sa tréimhse sin. If this had happened to me 10 years before, I would have died by now. 1 in 2 people will die from cancer at the end of their life. It used to be 1 in 3. Támad fósaigh pléile scanal na hailte Cervix, é fósna cinlín sa nuachta. Dúirt Vicky Phelan go meach sé treiseanna i phríochtaíonmh damachisice go raibh ailteacha cúpla bliain ar fuair siad diagnose. The cancer was missed, the cancer spread, and the cancer is now terminal. There was no need for any of this. Irene didn't have to die. Agus tásam nach bhuilimid ag an eistú mar ba chóir dríalacha. The cancer strategy was published in 2017, but none of it has been done. Ná ag doling lec leis an námh ionanas. The trust is gone. Nún nach bhfuil rudí chorm tá chuileach na híos leis. Ach an rud ná ó ma haithí féin tuigim ghfuil ferbert iontach déanta. Mar sin conas is éifeachtaí, dailó le hailte na mán agus seirbhís dard chaidónach ar fáil mar tá tuilte ag gach ban.